I prije početka klipa želim da obavijestim da je Vavana izbacila storiju u kojem je napisala kako je sestri njenog oca konstatovana leukemija kojoj je hitno potrebna krvna grupa B, te ukoliko želite da pomognete na slici imate Instagram na koji se možete obratiti. Yo burazeri, želim da se zahvalim svima na velikoj podršci iz razloga što smo od posljednja 3 klipa bili 2 puta u trendingu zbog mnoštva komentara, lajkova kao i naravno pregleda. Također ukoliko želite da neka od vaših priča završi na nekoj od Balkan Alert epizoda, pišite mi na moj Instagram koji ću ostaviti u deskripciji ovog videa. Hej, to sam ja Kaneki i dobrodošli na novu epizodu na našem kanalu i hashtag srce za cijeli Balkan Alert crew. Jeste li mi dobro zlikovci moji? Kao što svi znamo iz prošlog klipa na novi disk koji je uradio Vanimi i koji je ponajviše naštetio nekom youtuberu zbog ubačenih screenshotova na kojima je Mirza okarakterisan kao veliki nacionalista, za razliku od prvog disa neki youtuber je napravio reakciju na Vanimijev dis te se želio opravdati ljudima kako zapravo on nije ono za šta ga je Vanimi optužio, pa da pogledamo neke dijelove. Svi vi znate koliko ja zapravo podržavam sve vezano za Srbiju, ako ćemo gledati i sport i sve stvari i za Srbiju, i za Hrvatsku, i za Crnu Goru, i za sve jednostavno. Ko me prati na Instagramu zna koliko to zapravo podržava. Već s tim što imam i jednostavno previše prijatelja koji su Srbi, Hrvati, slično. Mi smo tu pričali o sceni balkanskoj čitavo i o tome kako je bosanska scena zapravo na zadnjem mjestu, bukvalno, jer Srbija i Hrvatska su daleko ispred nas, a razlog zašto su ispred nas zato što se drže zajedno, zapravo da možemo. I tu dolazi poruka od Baketa koji kaže: ide Vanimi na BTF, upitnik, ide, jao, bit će jebadi. Zbog čega će biti jebadi? Da li je to Vanimi nešto zaprijetio, ću vratiti, da vidimo. Zašta, svi Vanimijevi, bit će ih 10. Kojih 10, brate? Kojih 10 ide? Ne razumijem, ali nebitno. Pa onda vaš Baket divni kaže on prvo će pošutat ove džumbusovce pa će onda klanjat na bini. I onda sam ja nacionalista. Ja sam nacionalista. Tu dolazi dio gdje ja kažem, ja sam već dogovorio s Vanimijem, Nedimom i Edom, znači s njima 4, da se držimo Bošnje sami, da karamo scenu, ovu srpsku i hrvatsku scenu. Nema veze s narodom, sa Hrvatima i slično, znači veze s tim nema, nego scena da bi naša izrasla, da bi bili jači, razumijete? Nadam se da razumijete ukoliko niste zatupljeni. I onda meni kasnije kad smo se vratili sa Balkan Tube Festa, kad smo pričali, kad već počela ova sva drama, pita Bake kao, a niste htjeli napraviti Belaj tamo? Ja kažem, ali ne ovakav Belaj, brate, nego pokazati šta je Bosna, a oni su otišli predaleko i ja sam izašao iz toga. U ovom videu je fascinantno da je Bake bio dosta upleten u sporni chat razgovor, no zanimljivo je to da je Bake izbacio Insta story u kojem je napisao: Mirza, nemoj okolo, reci meni, ali sazna se sve. Kasnije se po Baketovoj priči navodno ispostavilo da je Mirza prijetio Baketu kako će ga istući na Balkan Tube Festu. Mirzin klip trenutno ima zaista mnogo dislajkova bez obzira na sve što je rekao. Naravno ni Vanimi nije ostao dužan, pa je tako izbacio par Insta storija, pa da pogledamo. Gledaj Mirza, debilu jedan, ne možeš reći, znači, nisi nacionalista, a govoriš, na primjer, karaćemo kao srpsku scenu. To ti isto da si rekao, znači, karaćemo Srbe. Znači, ne možeš plivat palizac nikako. I ne možeš reći da smo se i ti kad nešto dogovarali. I ne možeš, na primjer, ako si sa mnom izašao na šiš samo, to ne znači da smo i ti prijatelj, kontaš, ti si meni samo poznanik. Ti si moja kurva. Ali ozbiljno, znači, ne možeš reći da smo se i ti nešto dogovarali, jer ti si manji skroz od mene. I ovo što si bio rekao u klip kao ja ne mogu bez tebe, to je ona fegetska ona riječ, ono, to što je Davor isto govorio, znači, gledaj jednu stvar, treba ljudi da vide kako si ti đubre prodano, znači, treba da vide svi. I znaš šta, čuo sam, Bake mi mali rekao da ga hoćeš udarati na BTF. Slušaj sad jednu stvar, dirni Baketa malog, ja ću ti polomiti ruke i noge. Još jedna laž u režiji Alena. Kakve prijetnje spominješ, brate, o čemu pričaš? Saberi se malo i ti, tvoji prijatelji. Uostalom, ja se tebe ne bojim. Tu ti mogu reći javno i svugdje, ali samo da ti kažem da ponovo te ljudi lažu. Još jedna stvar, neke natpise kao nekom ja nešto nisam rekao u lice, nekom nešto, ne razumijem o čemu se radi, ipak ne priliči baš meni da prijetim nekome koji je mlađi od mene 5-6 godina,
a za ostalo ne razumijem. Fuck. Na Vanimijev dis nije ostao ravnodušan i Marko Vuletić, koji nije nešto previše burno odreagovao, no iznenađujuće je to da je djelimično se složio sa Vanimijevim disom u dijelu kada je govorio o Mirzi te o čitavom mesu oko toga. Ovo za nekog youtubera mi se ne sviđa niti malo, to jest mislim da si tu u pravu, ja sam se isto razočarao. Također još jedan džumbusovac izgleda uživao u disu, odnosno Denis Domijan, koji je izbacio Insta story u kojem je pisalo: "Jesam loš džumbusovac ako mi ovaj refren miluje mjesta za koja nisam znao da postoje", a dok smo još uvijek od Domijana, on je također ushićeno izjavio da jedva čeka pjesmu od Lazy-a koja izlazi za 3 dana. Hello ljudi, samo želim s vama podijeliti da postoji nešto čemu se full radujem i što jedva čekam i što me drži na životu, a to je nadolazeća pjesma, prva pjesma od Lazy-a. I ljudi koji su imali priliku čuti rekli su da je pjesma brutalna. Dakle, da, Lazy nam je postao pjevač ili reper ili ne znam. Uglavnom, jedva čekam, sve što znam je da se pjesma zove Nije malo. I tako da stay tuned, za 3 dana izlazi, svakako ako još niste zapratite ga, wow. A Davor je preko Insta komentara dao podršku preko ironične poruke u kojoj je pisalo: "Bakalarska armija, OMG Mirzo, kako možeš prodati sebe i družiti se sa Hrvatima i Srbima, OMG ti si Bosanac, to je protiv zakona, te OMG još samo sa Petrom Tulipankom da se družiš, te ukoliko ne merem ove komentare čovječe, znači ubiću se kapima za nos." A Igac je izbacio dis na Bite My Life kao odgovor na njihov dis, pa da poslušamo. Prvim sad jedu za lijevu pa desno, to znaš da držat me neće na mjestu. Kad vidim ko sve to mi spominje cestu, doću sa kalašom, znavam adresu. Kažeš da debil sam ružan i debela, mislim da trebao bi poći od sebe. Od tebe je teži najmanji krevet ko žuto kad vučeš od 7 do 9. Ne lažite djecu da hoću suradnju, zalažite, dobit ćeš direkt u bradu. Zanimljive prijetnje, no on je također izbacio par Insta storija u kojim je najavio da će da pravi dis na Vanimija te baku praseta iz razloga, kako je on rekao, da su previše uzdignuti. I to bi bilo to za danas, a vi mi ostanite vedri do sljedećeg klipa i mir na ulicama, burazeri.